zove Tomić, pravan čovjek, svi su hrabri. Posada sa startima. Ali Škoda više nije kao što je nekad bila. Postala je svetska sila. Evo jedna posada. Pored restorana. Evo krivina u desno. Mile je krenuo, Mile je svjetničari. Sada večeras prošli tečki Ringišpil, 2 kg, više od 40 posada na 4. beogradskom reliju. Jedno celo, štedi se sjenice. Natali spreman, 2, 1, 0, krenuo je Petar Matović, Srđan Mišnić. Filip Spavec i Roland Ferenčić. Istra Racing Team, Dacia Sandero. Dva kruga, otišla je put tunela i sterijskog parkišta. Startni broj 20, čeka vreme. Startni broj 21. Zamočuje domaći krvinu, jebi ga, dešava se. Startni broj 21, Dario Šamec, Goran Šamec. To je Ford Fiesta. Siladić, Turak. Startni broj 21. Startni broj 22. Slobodan Jovanović, TBA, Sport. 4, 3, 2, 1 i krene! Startni broj 23. Dukić Turović. Akasati. Hungas. Angas. 3, 2, 1, krene! Dukić Turović. Evan Powell, Volkswagen, 3, 2, Mama, Sata, da li će da strati na jednu pljesku snagu, neće. Košute, krivina. Ide još jedna za
To su tečki Ringelspiel. I evo još jedna. Evo i odlazi od tunela. Kreće. Evo Clio Ranjal. Ratković Petrović, startni broj 27. Suzuki Swift jedne posade u drugom krugu, to je startni broj jedne posade. Još jedne posade. Hajde da pogađamo koji je to broj. Nagrada možda Ringelspiel. 20 Da vidimo taj broj. Ali znamo ko startuje. Startni broj 29. Filipović Ivić. Suzuki. Jugo. Startni broj 30. Evan Marković. ASK Užice Velitim, Jugo 1.3. Ako nešto drugo, malo ujedaju komarci, ali proleće, a mi živimo u Srbiji. Jedna posada je napustila brzinski ispit i odlazi pravac tunela i servisnog parkišta. Ali još jedna odlazi i start, krenuli su, kreni stari, upalite sve. Krugu. A koji je broj? Nagrada pitanje. A gledam stalo svetla, oslepo sam, ništa ne vidim. I startni broj 32, čeka vreme. Niko. Nekadašnji ponos nacionalne autoindustrije. Posada sa startnim brojem 33, Ivan Maksimović. Startovali su. Startni broj 35. Jovanović Galić, startni broj 35. Elen Pavlov. Jovanović Galić. Startni broj 36.
Ratko Cimerović.